Prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli. Prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli. Naseljavanje Tuzle u osmanskom periodu i prva dubinska istraživanja soli. Prije izbijanja rata između Turske i Austrije 1737. godine, jedan broj katoličkog stanovništva napustio je ugroženo područje jugozapadnog dijela Bosanske nahije i naselio se u okolinu Tuzle, u sela nastanjena katolicima. Ovi novi stanovnici dobro su došli i ubrzo se saznalo da među njima ima majstora u obradi kamena, vrsnih tesara i kovača. Od 1730. godine bili su glavni majstori prilikom izgradnje Tuzlanske tvrđave. Dugo vremena vadili su kamen iz majdana Lješnica na južnoj strani Ilinčice i njime zidali gradski zid oko Tuzlanske čaršije. Unuk jednog od tih doseljenika bio je naš poznati Neimar, graditelj čaršijske džamije i najljepše munare u Tuzli, Ivan Čajić. Nešto poslije ovih u Tuzlu su doselili zanatlije iz Kreševa, Očevja, Vareša, Olova i Kamenskog iz Krivaje. Iz Očevja su bili najbolji majstori u obradi željeza, a iz Kamenskog su bili kaldrmdžije. Naš naziv za taj obrt bio je tada Kamenjaš i nekome je to ostalo kao prezime, Kamenjašević, u Solini i Grabovici. U Beču je sredinom 20. stoljeća pronađena dokumentacija o istraživanju solnih izvora u Tuzli između 1880. i 1885. godine. U dokumentu pod brojem 4270/81 iz 1881. godine opisuje se rad na istraživanju solnih izvora u Gornjoj Tuzli. To su bila prva dubinska bušenja kod nas. Zatim u drugom izvještaju se govori o bušenju u selu Grabovica 1881. godine. Postoje izvještaj iz 1881. godine koji se odnose na nalazišta soli u Donjoj Tuzli i izvore slane vode kod Šibošnice. Između ostalih tu su izvještaje geologa i rudarskih savjetnika, Paula Švarca i drugih, o nalazištima soli na Majevici sa tuzlanske i brčanske strane. Ovi poznati stručnjaci bili su iznenađeni tako velikim naslagama soli, pa su bečku vladu, koja je sa nestrpljenjem čekala izvještaje, i telegrafski obavještavali o rezultatima. Godine 1548. Gornja Tuzla je imala 7 mahala, 419 kuća, a Donja Tuzla 7 mahala i 399 kuća. Pored trgovine i zanatstva, stanovnici Tuzle bavili su se i zemljoradnjom, stočarstvom, voćarstvom, vinogradarstvom i pčelarstvom. Pčelarstvo je bilo razvijeno. Vosak je prerađivan u posebnim radionicama, takozvanim šemhanama, odnosno voskarnicama, koje su postojale u Gornjoj i Donjoj Tuzli. Međutim, vosak je preostajao i za Dubrovčane, koji su ga kupovali, a imali su svoju koloniju pod Ilinčicom. Prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli.